Kublai pi baro kani gidi dasha MEGHALAYA ibne subhai pi baro shakatup kubom takajan bin. Shaban pash ki kubot bibne bitchwai ki mat gongsan. Yakandu Menteri Rangbak Kejelau Konrad Kisang Mayu Menteri Ketenat Coal and Mines Uji Kishan Reddy ne kesni. Penkrek Ashwarya Malang na kli yong riang Jawai ban mikmat ya kejela ka final jongga Miss Teen Diva arhaja apun Rio Hajaipur. Lejurab Menteri Tenat boarding uba met ba lingdo ya kejingtai jongka Eglavia Model Residential School hasno Maudin Triang. Syapan kupuram Menteri Rangbadu Keri Narendra Modi da kabintang Adipurna kabalong kakusna bahedu ke Indonesia da Presiden Prabowo Subianto. Bat pelai ke Presiden Keri ke Drupadi Murmu ye ki trofi jong keduran kap kabalong ke wei pat kajing sedang jong ke Lempung kebala rimtam hakadoba Asia. Mentang ini pash ki kubor na kejela. Menteri Rangbak Kejelau Konrad Kisang mau lai kendu yo Menteri Ketenat Coal and Mines jong kesor Karpedeng Uji Kishan Reddy hine kesngi hagabau la kentu kesor Karpedeng ban IT kabor kat kum ke section apun rio jong ke Mines and Minerals Development and Regulation Act kat kendai spak san punyau sya kejela na kebenta ban ai kijing menjur ba kijing temu banti yo doyong usang mau la ong ba kani kesin jam kan penla ya ki hajar ngut ki jat benriu ret pa ki balong ki trai do yong ban yo ya ki jing bit kat kum ka an hapo ke jela dak bak do ya ka kerdan bekerpang jong ke MEGHALAYA ke kernit ke benriu ha ka bagi jaka bat ki marpo kendo ki dei ki jong ki briu shimet ki kur ki jat ni ki snong ki thau ulapen pau ba ki tliu do yong ki berit bat ki basapriang ki dei ki bamla pen petrekam na ke benta ke MEGHALAYA tikumta ulaong ban nadu belakang ke NGT ke jengti dau yang kliu knai haus nam arhajar khatsau bun kilong gieng kiladu ya ke kamai kaji kat ba ke jela kaladu ya ke khajna. Okay. We just had a meeting with the Honorable Minister for Mining and for Coal, Government of India, Shri Kishan Reddy ji, and discussed in detail with all the officials regarding the mining situation, especially to do with coal in the state of MEGHALAYA. And the response was extremely positive, and Honorable Minister has directed that a committee should be formed immediately to look into the ways and means in which we will be able to help the smaller miners in our state and be able to give the opportunity for them to move in a legal way, which is a challenge as of now. And therefore, a very, very positive, constructive meeting was held. Very soon we'll be forming this committee and we'll look into the ways and means, keeping in mind obviously the constitutional provisions, keeping in mind the legal acts and other aspects, and yet looking at the local situation in MEGHALAYA and being able to find a solution so that our small-time miners can benefit from the changes that will take place. Hagani ke le niam bedin klam ke basaus ngi laimi jong ke tamasa le niam bedin klam ki kentai ni ki jat prepare ke la pendep ki jing le niam ki bakongsan ha ke yung blai jong ki ha ke bakongsan ke long ke jing ai ngo idam si ki department ke bala tip kum ka celap ka celiang la ni ka siang ka pa la rakhi de ki long yeng ki bakentop ye ke kur rengat paswet kinjing lanong pat ke sumer kani ke jing le niam ka longkum ke jing kan mau burom ki bhayeng hasem ki blaklat no ki longyeng ki pen krek ki jing bam paper teng ki kan thop yo secret bat ka kiat balabu ki pliang nar da ka banget be ki mensim jo ki blaklat no ki hiar bani shimenta ka jing khawai ka bakerpang ka long ba ya ka jing kinya la le tang da ka de khot ken thei ka blak kham rang ba ka ba pen i ka jing i be jing burom yo belayam
I've been selected to represent Meghalaya. Kashwaria Malang nak liek yong riang jawai kalah temu ban mikmat ke jela Meghalaya ke final jong ke jinge kop thei pabriu ni ke Miss Teen Diva arja apun riu keman long hajai pun nadu khatway hadu khat khandai turik mentau benai haba pen pau ke jinge lang ba kinong tho khubor Kashwaria kala ai kublai ke jing kershan ju ki kimeki ke pa jongka kibla ai jing shania ai ka ban peteng ke jing temu go jongka hakaba sedang kala artatin hindai kala ong baka jing ai mensim jongki kalaya rap ya ka bandon ke jing sngol tenat ba kala pentik na ke jing kershan ka pura kala kedo baka jing shimbenta ke jing ko beper kala kentiu ke jing sngol skem ke jing long ha ka akor ke burom bat ke jing don jongka halo rinsan ka bla pen kre ya ka ban mikmat hakari da ka bapan jing kershan ki pat ba ka jela kala pen pau ke jing kermen ban wanra ya ka burom ya ke jelaling ba ka jing shimbenta jongka hakani ke jing ko 11 years old. My designer, which is Concrete Polite, he was like, I think you should start modeling. So then I started walking for him, as in like ram work shows and all those stuffs. And then later from somewhere some message came that there's this pageant, like the first pageant in July, that is the Miss July Teenager pageant. And then my parents were like, yeah, go for it, we will support you, do anything that you like, we will support you. So then after that I started competing in pageants, and then I started learning that I can do this, I'm ready for it, I can go for a national stage as well. So here I am today. Yeah, I feel like I'm fine. I'm ready to compete because I've prepared. I've worked really hard for this pageant. I would really want to win. I would really want to make our state, Meghalaya, proud. I want your support. Kwa ay gijing kerchan ki yong pisa mandapoi por wo vote leni haikat ve emi por gijing em kam ki yong I kwa ay gijing kerchan ki yong pisa tenget aw to bum I na phinga. Kajaintia National Council Kliat Circle belalam khmat the working president uba Adiamon Bare kalalip ben ujor show deputy commissioner jongka East Jaintia Hills district halor ka jing to ko trikam jongka supplementary nutrition program katkum ka jing ong jongka senjuk ki kendon jongka sarkar ka patha ba ki khenna hapo kan riu snam karta ki long kemi ki ba armet ba badang ai bun ki de ban yo ki jing bam ki betei na ka benta arpusan sngi ka shibnai kebakan thop ke jing penbiang ye ki jing bam bela dep shed but ki wei ki jing bam nak benta ki kena na do lies nem hadu unrius nem karta ki gan wadi center henry bon tili ki snong ha clearian ki pentep bakarukom sam ki jing bam kalong tang shi sien ha kalai benai but kam judon ke jing ai jing bam jasngi shaki kena. According to the official information published by the government of Meghalaya, the supplementary nutrition program is intended to provide nutritional support to children below 6 years of age, pregnant women and nursing women for nursing mothers for 25 feeding days each month and 300 days each year through Anganwadi centers. Children from 6 months to 3 years of age are entitled to take home ration. Children from 3 to 6 years of age are entitled to morning snacks and hot cooked meals, while pregnant and nursing mothers are covered under the supplementary nutrition program for the prescribed feeding period. If this is the policy of the government of Meghalaya, then the people have every right to ask, how can a program intended to provide nutrition for 25 feeding days each month effectively serve its beneficiaries if food is reportedly distributed only once or twice in 3 months? When we raised these concerns, we were informed that some self-help groups and Anganwadi workers might be acting together. If such a possibility exists, then it points to a serious failure of monitoring and supervision. If no such irregularities exist, then the concerned authorities must explain. MLA kanot shalong ba Adelbert Nongrum hinin kasiulapan ko burom ya sawut kinong job hakiliang prepare ki bala wan ra nam ra burom ya kejela.
Kini kikintup isamla si nongrum, isamla Sawanka Surong, isamla Graham Carnaby, but isamla Nathan R. Linkoy. Kum shibenta jo kadigisngi, ba Adelbert lapan menai ke song pisa ke basan po hajar tingka si Hebron, sau pusan hajar tingka si Graham, sau po hajar tingka si Sawanka, kat bayi Nathan ilayo da ke tablet. MLA ulaong bakani ke jam kalong ban penslur ban aiman siem ki samla om ke jing itu ke bekerpang shimen. Aku meni kejuk kejing ile hagisnan juga ya ke program bang aku Muslim namar mangadan ko ka meeting bang Aingo you play kadal or play kalat tem. I know you play the 8th position in my 12th commerce. kejing perkup burom miki markila wanra ikanam ka burom lemba ka sap ka phong ka ba ublei nong thau play nong bu ulai nam ta jongki ngitim amar kata mo blei udon na ka jong ka benta ulong nong ai benta unong bu benta wal nong sam benta yangi ki khun ki jong u ki jing thau ki bokodor mar ka dau ngidon na ki jong ki sap ki phong tungin penong kam hok ya ta ki sap ka bo blei ulai kanang boy nang la ban pron burom yo blei bat pinang la ya ban long ki atiar ka bo blei penong kam ya pi nam ta ki jing thu ka jong u tinga Deng subai ya pi wei ki bayang ki basam kamne jer kerteng na ko bentak ni ki samut ki achievers tulalong ki nongjob kulawan rai ka namtam ka jing pensarong ya ka long yung long sem bar khamtam ya ka jai benrio ke jongi Menteri katna boarding ubelong ru MLA kamairang uba met ba lingdo menta kasi ulalit ben jurip ya kam badang pentre na kabenta ke Iglavium Model Residential School hamau lentriang kabaha po kamairang CNRD block lasanran lang ye u do MDC kamairang uba equator nongrang ke Deputy Commissioner jong ke Eastern West KHASI Hills ikong Anita Kharpor ringkat pa ki he sarkar kinong yelam shnong pat kiwe kinong mikmat jong ke shnong Uba met ba ula pentips kinong patay kubor baya kini ke projek melabay tengkah husnam arhajar apulai apusau kaladep kumba kendai po haduk kendai pusan % ke jing pentre. Kesorkar ketemu bat pendep ya ke kam haswa benai nailar mentau husnam bat on pen sedang ru ya ke jing ai admission. KHASI hangni ha volunteering na kaliang jungi ngilayawan jungo obni tingkat bat ki officer jongka education department bat ke district administration kabedi bat ka progress bat ke jing telun jongka kam kabedi bat ke jing snai ya kene ka EMRS school ka ba ngilayo na do ajar alpulai so ti ke jing tray ka ya sai lapung kuno kumbak dai kok ne pesan nadap sa sakatu kat ni mar ka jing pentut jong kamarian ndai ila dai hi bandap employ te ngiyo imtasi ba ka sekolah ni ni target lapung kuno syaban kut upnai August ila dai bandap lut but na kaliang jong ka education department den bangaladon ka jing ya kren ha ke meeting ke ba long selong kwa balo kumu ni de ban sedang no ya ka session jong kina school ka bele admission tu inoi kai at kum ta ter Ka Voice of the People Party Youth Wing mentagasi kalalit bin kendu yo district transport officer ba Arhinj ha East KHASI Hills ben pau ke jing be kendu de kipat balor ke jing bambiang kerukum ai jing Shakri ha office DTO President ke VPP Youth Wing usamla marbut kharulaong baka office menta ka don tang ka we jing ajing Shakri ka bapet na benta ki kali siu khajna baka license nya kali ka bahapan up yo lan ubajrong banwanra bat ka pawanra jing shibun kipat ba ulak dawru halor ka portray ka balong perking ba ka tatang na do shi pau beje do shi beje no pai sngi
Hakbede bekeniu DTO la menjurban kam penjalan ya ke portray hadu beje no paisngi. Bat ula pentikna ba onbu hakamat ya ke jing terwa ban penbiang ya ke rukom ai jing syakri. Habang ilawan ban ya kendu DTO habang ilawan ban jurup ya kan ke office DTO ngilalap ba kadi ke jing sisa bagi pat ba kilaut ba kadon tangawai ke counter ban siu ya ki tax ya ki kot kisla jung ki kali bat tanggawi ke counter habidai bat ka license teknik lah bu jing sibun nam taki pat ba habang kiwan ban pendap yaki kam ki jongki hakani ka office DTO tinggal kendu ya u DTO bat u DTO la ai ka assurance bat ula kuberu ba ka porte kalong ka belengkot ba tinggal kerpan u ngila ada ka jingtho u ba udai ban extend ka por tementa bros kata ki bu ka por tang sipo buji hadu si buji tementa ngila kerpan u ba udai ban extend hadu ar buji jing sang ngila pan hadu lai buji te DTO la pen ya ki jing ba lai buji nomla asu nomar ba uhapan lum banlang ya ka visa ke ba ki ba ki ban tap on siu ka tak sang ni bat ki hapan net ban siu pat sabang te ula kongu pat ingi ba nakaliang ke office ke jung u ba unsa extend ya ka por hadu sipa buji step hadu ar buji Mentang ne page ki kubor na kathan che de la mingi Arngut ki sipai Assam Rifle kila syak peniap ke jingsha thombor kensan Hanong Shongkong ha Ukrul District Manipur. Lawan ra ya gamet yap jongki sha JNIMS mortuary kebedan ha Impal. Kini ke jingja ke peni ke jingbam don jingsngan setia ke tege than ha ka baki kenhun king atyar kila thombor persya ki sipai. Ha ke bede be kini ke jingsha thombor ki bor bede kmi ki kmi lenti ben pelong ke jing tokit ke bakambiang. Daki hajar ngut ki pajbak la penlong jingeki da kebasyong kelan mungor ha kwairam ban ima keitel bandawai ka hok nak benta kila not Manipur. Kini ke jingeki ka peni ke jing shim benta shirhem de kiseng bhalang bat ki wei ki kinhon ban panpau ke jing wer ki pajbak bandon ya ke jingit clear pat ka shongsuk shongsan ha ke te ke jila. Ya kidur na ketika jengki bela yok shon ke Grace Satshang. Kapen iu pat ba u bela lumlang hayo bat banjur bat pen klan chu shu ya ke jeng dawa ya ke hok. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯇꯥꯟꯕꯗ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯐꯦꯃꯤꯅꯤꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁꯀꯤ ꯇꯥꯟꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ Mentang pas ki kubor na kari. Menteri Ketenat kekuat kekia ke Sarkar Pedang UJP Nada ulapan yad ya ke jengilang Menteri Ketenat Labour and Employment Umansuk Mandaviya bat Menteri kena berikmi ki kampok ye usan jeset bat ben klanya ke jeng kershani ke TB Muk Bharat Abhiyan. Da ka bapen kesan ya ke rukom trekam jong ke Sarkar barok we benekon persyak ke jeng pang tuberculosis. Unada ula kentu ya barok Ketenat ban shim kia ke jeng persyang jongki pat ula penpau ya ke benta bekongsan jongki samla ha ke ben pen urlong ya ke thong ke jongki. Tikumta ula kentu ke jeng trai mon ngobha na ke benta ke My Bharat ke NSS bat ke NCC ben bentrikam hakeleng jongkeri. Menteri Ketenat Road Transport and Highways jong Sarkar Pedang Unitin Gatkari ula ong baki projek penroi bakongsan kumka Zozila Tunnel ke bajrong 400 kilometer. Kilai pun diutli ki krem hajamu Srinagar. Ka Kedarnath Ropeway pakajing pen bahaya kajing peniso aki surok na Kashmir Shakanya Kumari kilong ki jingerap ha kajing peniso aki lenti surok. Habakren ka Viksit Bharat Conclave Gatkari lopen pau ka jing pelet jing mut jong ka Sarkar ha ka ban kintiw ha kaliang ki jing tei.
Mentang ni page ki kubor nak link pertai. Ya Menteri Rang Padu Keri Narendra Modi la penkup buram da ke bintang adi purna ke bedeka khusnam ke bahedo jong ke Indonesia. Du Presiden Prabowo Subianto ha ke jingelang ha istana Merdeka ke belong ke yin jong Presiden ke Jakarta. Kani ke khusnam ke dege jing itu ke jing no senyang jong Modi ban pen klain ke jing trelang jong ke India ke Indonesia ha ke jing dei perlok ha pedang kini ki artli kiri. Kini ki argut ki nongelam ki lapan long ki jinge kren haka ben wanra ki jinge day jong ki arliang mamla kintup haka kayi pateng ke jinge dari ke jinge da haduriau ki ko digital ke kot ke kia ke puli putih ba ke jinge keliang haka kolshor lai sam kat tu kat ni ki jinge te hadin ki jinge kren. Once again, it is a great pleasure. Presiden jong ke France, Emmanuel Macron lapoi ke yeng jong Presiden ke Damascus bening kendu nongelam ke Syria Ahmed Al-Shara tang hadin ke jing pthegi adli ki bom hajan ke hotel hagaba udang penlong ke jingelang. Kila pathai khubor jong ke Syria ki thu bakhat prangut ki briu. Kila mensau ki bakin thup ya saungut ki he pulit haka ni ke jing pthai bom. Kebelajar ke jaka ke bopun briu. Hapadeng ke tanat jungok kai bak National Museum ke bedon Shashiliang na ke Four Seasons Hotel. Ke office jong Macron ke laong bo shim la yo so ki jing pthai. Kumba ke pau Macron uday beningkong na ke European Union banlit jungok ke Syria. Naduk pekilek no balayalam da usyara kila thombor yo Bashar al-Assad hausnem arhajar arpisau. Mentang ini pas ki kubor ye lekai. Ka Presiden Keri ke Drupadi Murmu ke lapli perdagi trofi jo keduran cup. Ke PPNI yak history nak kebentar ke Lempung ye lekai football. Haba ajeng krembat kawai lamai ke Lempung ke Presiden ke lapan pau baka jeng saknam jong keduran cup. Kalong baka yai ai ke rensana ke bentar pungut kiri don sap ke football hakeleng ki bentar jong Keri. Kani ke Lempung ke airu ke rensana ke bentar ke jeng kop ke bensalong ke bayai penslur bat ai metsim nak ke bentar kiri don sap haki kamile kai sports. उन्हें डूरांड कप के अनावरण और फ्लैगिंग ऑफ समारोह में आज आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। डूरांड कप टूर्नामेंट ने अनेक फुटबॉल प्रतिभागियों को मंच प्रदान किया है। इसके लिए मैं इस टूर्नामेंट से जुड़े सभी पूर्व और वर्तमान अधिकारियों और खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष कुछ नई टीमें डूरांड कप, द प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी के विजेता बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस बार श्रीलंका की टीम भी इस आयोजन में भाग ले रही। मुझे विश्वास है कि नई टीमों के जुड़ने से ये ऐतिहासिक प्रतियोगिता और भी लोकप्रिय बनेगी। इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी टीमों और खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए मैं शुभकामनाएं देती। आप खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और इस खेल की प्रतिष्ठा बढ़ाएं। Ka Pendang Umyong District Sports Association kelapan sedang ke 2026 First and Second Division Football League Hamadan Dom Maulun Pendang Umyong da kejeng temu ban kentiu yaki kami lekai football ban aiman sim ki samla ki bedon sab ha East and West KHASI Hills. Kumba khatsan teliki kenhon kilawan benishim benta ke First Division kat ba khatn riau teliki kenhon kilai kun ke Second Division. Haka First Division ka lingdo maram SC klayo ban tep da laiko lanot persya ka wakla kau SSCC kat bah ka Second Division ka manai SSCC kala penremno ika umthit binther SSCC da nrio la iwe ka bla pensyong shit ikinong petkai.
Keminta pat ngin pe ke jenglong jeman ke sebeneng keleng ke benta jong ke jelan. Hatura kajing kriat kalong 4 degree Celsius ba kajing shit kalong 4 degree Celsius kajing sngam kau hau kalong prapona kashispa kajing hap slap kalong pra millimeter. Haba pai pat chalong ba shalong kajing kriat kalong khat kandai degree Celsius ba kajing shit kalong 4 degree Celsius kajing sngam kau hau kalong nyau na kashispa kajing hap slap kalong nyau millimeter. Kat pahajawai kajing kriat kalong khat kandai degree Celsius ba kajing shit kalong 4 degree Celsius kajing sngam kahau kalong nyau na kashispa kajing hap slap kalong khatway millimeter kala bendon kajing hap slap kaba malumala ba kajing tiet upar that hagi babun ki jaka hatura shalom ba jawai shoban poi shbukut jang thu kubon pe biang sesi ni yakimat bakongsan. Yakindu Menteri Rangba Kejelau Konrad ke Sangma yo Menteri Ketenat Coal and Mines Uji Kishan Reddy ne keski. Penkre ka Ashwarya Malang na kli yong riang jawai ben mikmat ya Kejelau ke final jong ke Miss Teen Diva Arhaja Apunrio Jaipur. Let jurep Menteri Tenat Boarding ubak met Pak Lingdo ia ke jintai jong ke Eglavia Model Residential School ha ke Shnong Maulin Triang. Syak penkupurang Menteri Rang Padu Keri Narendra Modi dah ke bentang Adipurna ke belong ke khusna bahedu ha Indonesia do Presiden Prabowo Subianto. Pat pelak Presiden Keri ke Drupadi Murmu ki trofi jong ke Duran Cup ke belong ke wei pat ke jing sedang jong ke ni ke limpung ke belah rim tam ha ke dawa Asia. Ti perlok ketung lapoi sebukut jong tu kubor jing minta ke janmiet hadu windi syam yang berpilih syai kesengi kublai pi barok.